Alah beres Acep Rijal yang punya YouTuber video fotografi official. Sana Bapak Besan yang punya lagu Sang Sarati Haja. Aduh heran kecidak Dilaku kakersana Cilacek Acep Rijal video shot Bapak Besan bagi haturan yang punya lagu Sang Sarati Hari Mama Reja wali mana gitu. Bapak Besan anu bagus di serangan buker sana Mama Reja Ibu Aju Hajat tata Bapak Besan bagi haturan Neng Clarissa anu bagus cinta orang walah beres sana Bapak Besan anu bagus Neng Clarissa Bapak Besan Rajan linglung jalan apa Neng Clarissa anu bagus bukan cinta paling mana apa nama Risa Mama nama Risa hari teh Erna ya gitu. apa nak Clarissa anu bagus serangan ku teh nenek sagara ombak-ombakan teh Repa Neng pemakuannya Clarissa deui ke abdi nina Acep Rijal sama sara Acep Rijal video shooting bongana sorang Acecep pemangku hajat aduh geningnya hoang hari Ibu Aju ke mana Ibu Besan ke payun atau Bu di dia iya nuju hiburan di serangan ku Bahela pemangku hajat bos sayur are anu sumping hai Ibu Besan anu bagus ngawartosan hari Ibu Besan pada kapayun gitu Ibu Besan haturan ge kapaksa Pak Hajat ya Bapak Hajar ala merek ayah hayang suka-suka pakai haturan ayah Rere ayah Rere anu bagus najan linglung jalan haturan kanggo ayah Rere buka cintaan nohon Mama Ella bos sayur mayurnya no gitu mona putih haturan mah kapayunan Bu Aju haturan hai nah mohon ali bobogoh
di sawer aja pirinya. soal cinta Hai, oh, hai, oh, hai, ser, luar biasa. Hei, iya, Bapak Ajat, luar biasa. Ayah Rere, ayah Rere, hei, enakeun wae dunungan urang ieu mah ieu. Karengok mah. Ayah Rere model Indonesia Malaysia, Acep Rijal Bagel Acep Rijal, Bahana Gembira video Ayah shooting, Rere Maraja, Remaja hei, sederhana bisa Ayah Rere Bapak Ajat asal Dina Sapo Dina sapenuh, Bapak Ajat dicampur jamuan awas.
wajah terindah di balik selimut aduh rayu bayangkan yang serasa bagai dalam surga lepaskan diri dalam mimpi esok pagi kami telah dewasa kepada bayaran saya gadis idaman kini jadi istriku. Aku bisikan tentang sesuatu
luar biasa ayah rere atur nuhun saageng-agengna dunungan parantos ngiring bingang ngiring pakaulan kapayun deui laku ka keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat iring ku kersana mamayalah bos sayur mayur Ibu Aju selaku pemangku hajat teneng atur nuhun